APHLC General Secretary ake hai sarki rong paralangli profession mangso tosol pinang ini dalam bahasa Pakono Kakong. kasi pinang we ti than pontialam hangang ke nonalong karbiang long pini penak menela bangso issue galilo setelah bangso issue deep joy si non kachari bom BJP atum pini yang dalam bangso lam tu purhahe ki purji kali kiti ni fan loss kapori sita APHLC rat tentang tangke manghu helu kasi pinong we ni dalam lihan karjui bagela hello ke cengsi ni karjui bagela hello 1969 an incumbency article 244 ke hala constitution amendment long Indian constitution long sit habdulu 244 bangke sita ka implement je fan 55 years of nanta government atu karbiang long kachari penceng lok high state government central government atu pinian te implement bidal ke non bangso 125 bangso constitution amendment long article 244 ta implement meta rada fam tham hai he lapen alang tum claim lasi kopia pa sila bangso article 244 bang Deep Joyce article 20 bang si implement hai pu hang rong bang solam le nang rat pantana Article 244 ialah jadi tum cethan penangan cethan no papan a political party tin tum sitame election ang le loklo tante la bangso isu ke teng sara ke la bangso prang election prang ke article 244 ialah ke ningje je Bapen kacesong asaidar ke teng itu teng long seta election ang le loklo tante article 244 ia bang ke national party doan lapen ke political party doan sta karne long lo ke even independent political party tuman ta article 244 ia isu yang bego le lapen la bangso isu kan se rata sentiment kala di muni ke han lapen se kan puri ini tum thai long lo non lapen ini tum karne long District Council mata Mikir Hills District Council long lock pen tame ili tumhan 6 schedule aja kong itu hana pilo setal anar cikiting ili tumhan 6 schedule alam ha komentu de 1951 pen ili tumhan majok a political party leader bunta nang khan te la chota kali i phusar kisar pen tame tum arjudu long le la pen la non ili tum ahotan setame bi 6 schedule alam nang khan majok a political leader thabe setame 2012-13 along pen retired IAS officer non ke APHLC president no sar jai kathar alangli nangki sun pen halusut political party na sunun dela seta social organization no nangki sun pen ke la bangso 6 schedule la nang khan so 6 schedule la nang khan pen nang khan bom no ningkan ko an la sar jai kathar nang khan det seta rana tum deng tuk de 6 schedule ke la ke Allah masih ulayong political national political party itu nongke. 6 schedule kan aning ke dokde side 6 schedule alam cethan program jauh 6 schedule poge bang bose pupu. Nantung 6 schedule party ke pura pupu. Non APHLC mana asal senang pulo. Sedap pini ni 6 schedule alam itu masa jaya kata kan thano lapen APHLC pini abahan ka pakai tunan ko. Di uthot paring tunan ko kala bang so 6 schedule pan tan nai pojo ni lo nabe. Lasi pini karbiang lo lo Labaso 6 schedule alam munit tu apu tarlo orlo lutang lo lapen ke chini tang lo join se pinier ni rat atum APHLC phanang ke dendum ong muchol ap election tim setame munit atu popu national political party tu popu ja APHLC tum last election random lo bosin next election ke munit ave bom po sa tum niye bom di setan non MP election kan mangana tum teglong lo gate kenam tang 2019 kala 19 pen non anang itu langkah di komane MNC ke ni hai long wet lagi social media में था पिस्टल से dog well no dog back lo 2019 MP election application that APHLC they will not get even 10,000 votes after they lose MP election possible ini lagi dog back bang nami munti thante itu 10,000 lah biar segitu mah 10,000 tak segitu mata lakh tak segitu nami tum lale maksudnya lasi pini jaya ka third sahar ekdom han emek nang kapu kana joksin pini non ke dobo national party atum anta BJP atum bono congress atum bono lapena kapra political party la BJP wing atum bono setame 6 schedule alam che khanam pago pini ani 6 schedule kita purnam pago pini ani kai setame
Ili tu maka cek breakdown ke langdam nih kalau hello. Non BJP atum tala bangso seminar bibo. 60 la seminar ke dobong no. Latum komande resource person apa? Ding. Han dam si parliament parlo latum rat han pathan point lo. La bangso 60 la seminar ki dia thegel hello. Je APHLC ka nak breakdown ke hello. Non BJP to ma seminar ki binang zum lagan no. Nit ma video la thebong lo. La pen pena dik dal tum seminar thebong ji. La bangso seminar dong kopi no na than ke 60 la weakness. 60 la jakong ke bo. Kalau lo setani. 60 chodor de. 60 la jakong ka ve. La hai nam se thanji. 60 ko ana jakong thelo. 60 pa na jok ini tum koan klamu. La bangso la ma than thela tu. Tribal ang kuansi. Tribal la than koan se ka protect un. Tribal yang lo than koan se protect un. Electoral lo putha. Ni koan aja kong do tum ha. La bangso 60 pe. Hala bang than. Bangso la than thi. Ke than ni ko pilo. Weakness. 60 ke chodor de lo. 60 Allah ke autonomous state sinangku. Autonomous state. Kini alam latung ke than thula halo rara phat je APHLC atung ke autonomous state ke hankali 60 se ke hanko are muni na tum lana kilu dolang manona kan ha 60 ile tum long dotta na phi ile tum 60 che han thulan ma nang tum rara tum munthi no non ke to bom tim kar bilong BJP atum komane ke than kapare kapa phola joine Rana han ke than thulai lo APHLC atum ke 60 sinon che han bom langku it's false totally false lahai ke kapachu bai lo pami lo lamne na ke deng ne na ke non ke atum ke 60 APHLC ke 60 le ke che han kali ili tum ke dotang 60 la ja kong ba kang botang 60 la ja kong ba itu mo bang che han thu nei che othip nei 60 pang tang thu nei Lato lahat lapan akar ju gili na lipan na sudah ko. Nali pakai tu no. Pini labang so RSS latum atau 60 awareness kipike nili hala bahini abang kuan amen jong na ko rata Cina ko i. Ara kamu nya Cina ni putih rata muhala tu hanta oh mesem si pangkai cuma ini nili lang kuan jong na ko po dorong sing tero na ke hai lapet Elvin tero na ke hai. Nam itu ASDC kaya hot people 60 lam tham thede. Romalo people so awareness kipike hala bang so por ho jong se 60 lam tham so de piniar ni ke tum tham jok raji nang tu people so 60 lam tham thede. People 60 di jo nang ita ASDC de nele man lo nang ita ASDC de iya man lo te nale hala so por ho people 60 lam tham thede. Labang solam merak ham pamangunang ne lapen pi labang solam ke tham ke lake RSS nang tu mana ke to lake a ho kalam itu ninje dati non ada kumalo RSS ali dar saidi approve pa do RSS kunat mo sila tum kini itu macoy cingkan mahai approve do lasi karbia ke pan ke raiji ke RSS tum long ke itu tek nam long le lasi niliala ni pan arju po non RSS tum 60 awareness typical non-tribal industry would nanjok belong. 10 seat open for all muda belong. Lapen poncet dan nang biun muda belong. Ande kalau so 60 lo kenai ke APHLC ke lake constitution of kupima ka dohala dai ko mat masih ke protect ke lake labang so 60 lo masih thano ke hande ho. Labang so teng masih thano. Dak komat phansi kara lo dak non tribal phansi kara lo nang tum google lo lelang ka theklong lo niri tum gola bangso 60 command ka protect ke tribal area pa tribal no phallo long le pila non bage 60 pa pu dak si 60 le wardas ke pi amuka jai ka thara 60 ke half truth no half truth ke lage kali lake nang tum chine constitution ko pi ma thara sita nang to la bangso lang thama patum non malom ni tomar julong RSS tumhan penam student organization tum arjudulo article tweet kela marjulo na nanti ha lapen kapre glonglela marjunta din tiha ande kolosolo nang tum ke tham ke reply bithala bangsola asi non iliara mai ham karju article tweet si ke thema article 244 si ke the hala bangso ko confusion la bangsola sinon itum kenang dikar binglora autonomous step nangi pelotang de article 244 sinangji jong se autonomous step nang ne pelotang de article 20 nangji non BJP to mangke article 20 implement nangji direct funding nangji malok si kamatha pelotang de BJP to autonomous step ke hangku
alam ke lagi coba kali makalah mana bangsa orang yang berapa. Lalu pula artikel 20 si non mat ke direct funding long ji. Ini autonomous state long artikel 2 for example implemented protang hata autonomous state long long tu ada direct funding dulu ke. Kalau kan artikel 275 long dulu. Lasi lah bangsa lam yang kelada kan kita nang hinda kami problem. Lasi pemun ni kita tanpa penghoi sono. Detail sanai mah didi. Lasi artikel 244 alam sih pula. Non BJP lapan ke BJP long ke jandung dengan hala aja hana political party itu. Aja ni pun orang itu BJP yang kali BJP yang support people serta BJP akan si kami klaim bisa tu sih milih amen kubel setan tu cingil. Lasina tu kat cingil yang kerana APHLC ke 6 schedule ke hang kali number 1. Deh, lana itu BJP no. PNR ni kau nane itu memorandum di pidolo mai APHLC kan dia 6 schedule nangji itu. La kali 6 schedule pantai nai. Number 2, nang itu BJP atau nang itu confusion lah kan lawan nang itu mereka sih confused loh. Jadi handbrake autonomous state sing nangji article 244 is nangji 6 schedule ke jakom awe pun. Setan nang itu nak clearly article 244A Indian Constitution pori no nada. Article 244A Indian Constitution ofisi to bola da. That formation article 244A formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of minister of both therefore too ladak itu last line man tum lago ladak di ladak itu kalau nilai pohi repo one alone notwithstanding anything in this constitution parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore positive. Autonomous state article 244A jong si itong parjati form ji protang te 6th schedule anding ping koi 6th schedule to the constitution of India paragraph 20 pensi autonomous state ke form ji tante 6th schedule chodor de 6th schedule aja ko mabe 6th schedule go back pukos pusinan tu kanije hai lo kupusirar hona pa chupai hai lo lastly 6th schedule anding ping koi kan autonomous state ti munji pudak tok daglo article 244 Indian Constitution no pulotang te nale tu kachini nai bagala hello Indian Constitution lapen 6th schedule ke lake isiberlo di lasona thaksi article 244A lapen ke 6th schedule lake muni tatum abang lapen akar jong cerap blok boleh muni tatum akar jong oleh pulotang te abang ke lake kicik tang lo lapen abang yung sa kita mo akar jong nga nasa bilang country po. Lason na taxi autonomous state yung sa Kimi pulotang te paragraph 20 pensi 6 schedule teng si Kimji. Jong si halal 6 schedule namin pin ko teng pen Kim keda autonomous state article 244A pulotang te lake kupilo lake general state pulo. General state pulotang te non hala asam na tha di lapen hala kapre state na tha lake general state si mane pulo ke. Seta dak 6th schedule of Constitution of India paragraph 20 long kala kopilo pugala ke tribal area that means Karbi Anglong mate ends lapen di Mahasa of Autonomous State article 244A paragraph 20 teng per kimlo pulo tante lake tribal state lake general state kali nasi dak konfusi alam oleh nasi 6th schedule sinangji autonomous state angne pula itung kanije kali lapan autonomous state nangne 6th schedule sinai pula itung kanije kali APHLC ka par japen hello number 1 article 244A lake ilitum lake long back nampu lapen lapaso article 244A ke 6th schedule ni ping koi paragraph 20 teng kasi kim nanji kasi autonomous state nanji lapen labang solong 6th schedule pacara pun 6th schedule pang tang nani lahilo itu makin mage lapen nali pomuk belum ada di article 244A alara manche 280 di article 280 se harong la pulo bol hadang mane direct funding lam se than finance commission pen article 280 long di laso 280 jong sela implement lo program te ultimately to autonomous state nami laso lam lasi mudalam ke kenanji bang kenal dak pini tim ka beng long BJP adong ha nili ka nilin pen pachini gantung bang lalo non 125 di Constitution Amendment 8 along bangke itu modified nahi po bang itu la soalan masos asing tong bang bodo nahi people modified nahi po bang kan hello 244 kan itu article 244 insert nahi lada di lasin
Muda lama ngalo Article 280 alar mangke le people Article 275. Itu hal se handu nahi kante. Article 275 long se fan alam da dolo autonomous state alam da clear le rak toktan lo kante. Clear autonomous state. Autonomous state to nahi bra selam nahi bra Article 275 toktan lo kante. Lasi Article 275 alar hal Article 280 harong lo kante la bangke dahil confusion rat hana lo tumke. Atau handbrake nangni berarti. Indirectly bangke itu kan fan bang nangi. Di mana bang nais autonomous state nahi pa sistem lo bangke. Lasi rat bangke lasi non Ata APHLC apa bang si 60 hanrong autonomous state hang hedat puna lo nahi koi hai. Nona bang nale tumke 280 ke hang gupi lonte. Article 244 a big cop and 280 gupi ko se hang lo. Rasulullah mana le tum chini nahi. Rasulullah rat berarti khana ini. Lalu. Lepas non ini nale khana kerja bangke lah hello. 55 years lo autonomous state la phan ka chesong kal biang long rat day 1969 pen halai tum hana bidun kok pen autonomous state amendment ka political party seng lo autonomous state demand committee ko amendment seng lo kaprek tanang seng on congress untuk autonomous state article 244 alam pen lok si 15 years so selo hala pen nang chesong lang lo congress untuk council cari lo langsung hak si AFC tum ta bangko atau autonomous state pen amendment sinang cari lo. Sita non BJP tum ta bangso autonomous state amendment pen lok si non income cap karbiang long nang cari lo. Sita ka implement dia pan nang ji ku bangke pini ani anta non bang implement tum ta lam testa ningia hela pen sirijen ha he. Ultimately karbiang long autonomous council nang kacari atum ke pini ani anta ahok pek handbrake ke hang song kali autonomous state ke hang song kali puci paklang dak lasi labang so ci paklang dak pen non ilitung masar jai kata fasi karbo alang like half truth pusigit to six itu half truth to than pamini putu constitution ko pino to lasi than lo kat jai kata sa ke thana six itu kapre hala RSS bongo sina tum ke thana six itu kapre mante puthata mana tu kaprek asik situ dolang mana itu lo nang tu kaprek asik situ kaprek dolang na pulau bang solom itu marjunan kau ino 60 hini do pokera ke karbiang long BJP alitar di sini dia lama ke lo ke paklan oke waktu ni heta jadi tu video tengok lo dok muka long 60 alang tom 60 seminar bi kadi 60 seminar bi long dah datang ninja ke ratu dah so video do nonta Pinihan in Northeast dong lah, ana 6 schedule district 6 schedule autonomous council ali dah tu ninja je alam dah, karbiang long autonomous council long tim karbiang long BJP ali dah tu na ninja ele lo, na itu kan ninja lah hello, jai kathar 6 schedule apa ni BJP 6 schedule tu, are 6 schedule hini thom doma, lakin itu kan jai kathar 6 schedule pupe lah, aku APHLC along jai kathar sada, lakin ni 6 schedule pupe kan ter, no, di kalah pupe kan lagi, pinihan yang tak pupe lah lagi, BJP itu masih 6 schedule lah pupe lah. Seta nale tuma video cecenggo, nale tuma masirat hanan ke khan, nale tuma masirat hanan pa copai, nale tuma masirat hanan pa thola, jai kathara 6 schedule la pen BJP 6 schedule do. Nale tum kaninje ta la ke chethe ran nani lage. La anjong se nale tum ke the pulo nante seminar da biri nale tum. Kupusi 6 schedule hini dolo dada. Ha? Pinyara 6 schedule la chekko mabe. 6 schedule bihe, 6 schedule se jorde pada karbian long autonomous council long BJP leader se kaninje. Piniari khasian autonomous council long gitu. Ali daratu chief executive member ban chenglong iam nomana ninje je. Garo Hills non, Jente Hills non. Light chakma autonomous council tumo. Dimahasau even dimahasau along a leader atumanta 6 schedule bi head 6 schedule chodorde 6 schedule nang ne pogan ninje bangwe. Tapi 6 schedule hini do pota no hop autonomous council ali ram ninje je. Karbiang long kachikrong BJP long kachikrong ar lengket ke atumsi kaninje. Nale tum la bang solam kan ninje ke rata tum dan chini unde ko se timma nale tum har rata ngecho che ko he nale tum kan ninje alam nale tum sila an tek ko ben study pon pam study de pin na sana tum rata long kan ninje na be nale tum ki bula lam la bang solam pin rata na chini kan lo la sila bang so seminar bi bong ko dang te lam kan yang se nona son nale tum che paken ki ko dang te nale tum har rata ngecho bomi lagi 6 schedule ke siga 6 schedule the constitution of India is siga lagi Laki jai kathar le kasalam takali. Aku jai kathar ninja jai. Aku jai kathar yung si kaninja pulo tangte. Laki nil tong APHLC tong si jai kathar dudun de. Seta kini BJP itu nang cipu hayo mana tu mereka ada mah. Jai kathar 6 schedule BJP 6 schedule kan nang cipu hayo mante.
Lasi labang so lama bang nalai tu malita rapan nalai charge hai nei labang so lama ni. Lasi las constitution malam bang lagi kacile malam dah kali constitution bang kijue hormu dah kali. Lapan constitution apan ke lagi pini constitution hini ka pincong karbiang longa BJP atu. Nalai tum si Indiana constitution 6 schedule la biru thenge ran sikit photo lagi. Nalai tum se anti constitutional lo lagi. Nalai tum 6 schedule halang plot si nalai tum jaya ka 6 schedule lapan BJP 6 schedule pun nalai tum ke kurang lagi. Nalai cek terap nani lagi. Lasi pini nilai tum APHLC hoi kan nami karbiang longa ran hana pacini kantung lalo. Non ke dobong de karbiang longa lo BJP atu malida ratum 6 schedule la awareness program bi bom lo seminar bi bom lo hala bang so seminar lo kopi pi alam senang tahan ma lapen untuk APHLC dan kopi senang tahan ma nang tum pangrum la nang tum lang dulu lapen ning beneli karbiang longa ra phan kapacini kang tung lah lo non BJP atum along seminar pada lo padona latum ke thang ulta sudah padona ra atum la so point no non tarik drop agos tarik drop pai ciklu di dak di pualong nilai tum 6 schedule awareness program di ponji labang so 6 schedule awareness program ko pipo si bipon nang ko athe non ke do bom tim karbiang BJP atum ra pan kalili kalang thang tap than ku labang so point tum thailong lasim mo tarik trobar ni ke nili him pen da karbiang long ara pan ka chuningri mate nang tu ke pha dong ke lailo nili tum labang so 6 schedule awareness program ki bielong nang tum un nang tum la lom BJP tum ke thana point mo ka kalang ma kalima dak ni tum Texer itu masa jangan katakan badet akaprek itu lah resource person one sih $60 pun itu pathan pamung ponji. Nang itu kopi dek kacini itu lapian itu masa jangan katakan hala BJP long ke dotum ketan punta lamu berang kacini itu kalau tante nang itu wanon nar juduno dan itu APHLC kan ke host $60 seminar lo mangke resource person dan jenglok itu APHLC leader pada itu masa jangan katakan tu mata nang itu nang karjo position ke itu ning titel kopi mana karjo inar juno nang kacini kan tum si nar gadi nar juno sekarang awareness program lo ke BJP itu masih seminar lo mangke Aning iti. question nar juno kan ning tiha gadi kali uthaya ning tiha Kalan. setan itu ning titel lasi ladake to APHLC to mangke lage kacini si ngom pot setan non BJP lo ke dotum punon ba kapre political party lo don musame you are welcome labang soni ke non tarik drop ani welcome nang tum question nar juno kacini pan boni no wano nang tum heran ani daki APHLC musi wang chonai pola malega adhe itu resource person ka preka step se hami nasi nang tum kacini pan wano you are welcome lapan ke nang tum aho ola ba kacini dongi heran ane nitung ye ning thi the nang tum na karju pole tum ke ning thi thelo lage nitung ye ning sikarong tu pole la hello Non inanen kabjide. BJP itu pola schedule ke dordel lasi itu autonomous state sekenang. Council pengetum long reach right lo itu population ada ong cheno. Ante non isilam lo autonomous state senang ko autonomous state se hangnang ko lo. Ante non 125th amendment ke kupilo ke bat kupi aja ko bat ke council fansi alam tu sab aja ko bat lo pilo 50 seat one di karbiang lorat ke arjit include enta 50 seat council asit bat nanji pule kace som gandi pini tulira romha ke hata 50 seat bat nanji pule ala li haprang na kaskom la chen kali surjo rom farak ke hata heli ordom ke lake 55 asit ka council asit ka bat nanji pule ala kace som gandi council dordelo pusela enta heli ko lo kente non bangke iputu pilo ka 6 itu pantang nang po 6 itu kele chunai po 55 asit non bagu last ani ngi parong man BJP itu ante itu karjuna ngela mangala helo alam tuman ratum karjuna pilo 125 amendment bill salom article 244A mate autonomous state alam implement and vet po pola mang ipolang to ningje tu hai hedat kente nam to puro 6 itu ke dorde lo posi hang sarlang setsera tu lo no ipola article 244 implement di tong ki paben check pa donde det ke now to have true lo pati kung tut to solo kente yo na tek mo ke
Nang jomsi autonomous state nang ne pubagai pilih 125th amendment bill lo cepak lang dak lu. Jomsi autonomous state nang G article 2 corporation nang vek po karbin lo ngarat kila si kenang vek lo plotan di polo implement nang G lam henang tum Delhi lo tok sudah mahir lo. Hala bang solam mo itu karbin. No nang ni fanele na karbin lo kala no. Pilih tuman si 62 chodorde po. Di 62 chodorde usi tuman nang bog lo. Itong sa jaya ka khay kapamanghu tanggal 62 si kehang to EPSC tum 62 han he EPSLC tum gala 62 ke do tanga jakong tam chi do ber nangila bang so jakong phalang no nang ni lok tu ne kaning je ito nang ni pusik high court case ki pidam no gen high court case high den na opinion ka halas RSS bongo sena to awareness ki petunge 62 paragraph to subparagraph 7 ante law selam na opinion ya selam te lo kante te kumat phalo kapterige kumat phalo towar ki thopi ke non tribal Bihari Bengali Nepali Bangladeshi tu masih towar thopi tela ke RSS to 62 lo bongo sena to 62 lo lake nitu pili thothe nitu ni dage ki kiaso to dai election na kudu na nei pusi ipu kali ma kalai kam sa kam si pumo tedi kesila solam na hin na tham chat tala la bang solam clear kan solam tadi alam mangela pulo 62 chodorde 62 bihek pulo mati 62 ka aja kongwe pulo mati 62 yung sa aja kongwe pulo na nali tum kan EMCM ke man 62 la pinin amendments ke manu mati te ha MEC election ke do council election ke do ke Karbingon autonomous council long jot mati te ba di Mahasa autonomous council long jot ke te Golaghat district Nowong district Kamrup district ha Barak Valley long langsung autonomous council election do ma people of that ke pulo na halai ke 62 ya kali dat pulo ada 60 dolar jakong tema dak le lango 60 dolar jakong pena job sin na tum MEC ka naman no 60 dolar jakong masih komane ke EM naman no 60 dolar jakong masih komane ke CM naman no ite la so portfolio nang tum non ke deng ta tum ta lage jok che he no dor de kusi nang tum pu bom ji naman la so pulo dang te jong se 60 jong se jodor de 60 ke aja ko mabe 60 jong se he no pulo dang te MEC election to no kalan council election ci patin no only autonomous state chodana jok prodang te autonomous state hangara no nili pui make non kaskom kanchasi kom tu masona tha election to theba ni kalan hamprek long le tik la tum ni tum election to thik bolo ba election ci patin ni bolo ba e stand jero thik hal tu masona tha kan kaskom kanchasi kom masona tha election to theda no la mon 62 di hack 62 chodorde 62 ke week o bukan je tu ni mo autonomous state long wada thi la so pile election na tum thodu pino 62 se akama le pulo tante le pui banke kalan ni la hello la ke la hai ke ka ninje nai ko phancho la ke ha no hokta le ramde la ke alama ke ninje nai ko phancho la penalang tum non lama 62 awareness ki bilo APHLC jayega thara 62 ke than ke half truth pulo di la solam dak mission nolan karbieng lo ala chini nahi nang tuma 62 awareness ki pike non tribal ka deputy chairman naman nangji non tribal ka longle namlong nangji non tribal ka habe park lamlong nangji non tribal ka len patalong nang kusinang tum ke claim rela ke halabang so 62 ke non tribal ka masih ki pima non tribal ka mga longle pinai pudong labang so 62 ki pilo labang so lam nang tum tham thara rafa lasin labang so RSS a 62 awareness kipike kardiang long arat ke ding samse la per la bange kroi krel ate 62 ke tribal masih protect the tribal han ko protect kona lo kante 62 paragraph 20 pu bang kwelo je tribal area pu kente non tribal area pu le da pu non plain district da non tribal area puji harap tribal area pu nde harap tribal non tribal area pu tane non tribal tum se ja ko po SC general OBC tum se ja ko da ke ST tu masih lagi panompi ST aja ko mi pa bopta nang tum si oh ladak ko Islam nang fana jet pode BJP to pulo boro bhat ST ki pike ni tum che don unde pusipu BJP to minge be lage kinantang horensing be kinantang election ahut horensing be ga minge la boro taman ST ki pike ni tum kroi krepu ari rat hal confusion gimana non RSS bongo senator kapin karat tengpen cita hala boro kali la non ST tu Bihari
non tribal Bihari, non tribal Bengali, non tribal Nepali itu. Halatung ST lo mante. Halatung ST kali pinsi non ST atung si pilo ST akota na enjoy jun elu. Long le tanam long election ta thur long vote ta jong long Bihari pa ta long lutang le pilo ST enjoy teng lo bedi. ST pilo. Already ST pilo. Athela dake STH ada tumsi pada ke election thulong choi belum mati di S da tribal area belum mati di nona bangke nang khan nona bangke tum ka charge nahi bangla halo boro tum han STH pilong le pulo to islam lo nak jong halo STH pilong le kolam lo to sada assam longke bang BTC boro la longke boro tum ke already STP status bial that means ST the ST lam dai tum kama thang ni halo dai India government atum ke ST pugal bang isibe tribal nama an ke ST recognition sita Assam nong sila ke thacho STH STP la ke Assam se thacho na le meghalaya da mon ha ke STH STP ave Mizoram STH STP ave dak nagaland apti la no hok tali sita nagaland ave tak kar biang long cho ba Assam cho people la ke thake tribal ang ning kan sa mata unity ka pa be da je tha kalan de la si STH STP pu thalo तो यहाँ से ना बोरो तुमने ST लो मत दी कलान दे प्लेन ST पुलो नहीं तुमके इंग्लों में जो दो बसे तुमके hills ST पुलो ST पुलो एंड हाला अंपान के वांग अकेबे के चिया तुम बांग्लादेशी है तुम ST लो वहाँ बिहार में के वांग तुम ला तुमके STH में STP लो ये ना कार्ड जो तुम ना लो STH में STP लो एंड STH तकाली STP तकाली पुलो तंग hala tum deputy chairman nang manu nelo non hala tum MEC nang manu nelo non hala tum EM nang manu nelo non ko piposit nang ninki long da nelo long le nam lo hem ta kim lo la tu de political power already nang capture nelo la to ta council lo ahem phun nang manu nelo hala tum phan bang piniani BJP long edo tum organization tum polon la pen BJP tum polon ko piposit nang le tum ASEAN tong GPI helo la helo na question ka helo na dhona ka jo question ka helo Piniani Bangla lam kan inja tu de ladak a million tu a crore population tu Karbiang lo ta more than 1 lakh so say population second largest population non Bangladesh itu Bangla lam kan inja tu hala tu no deputy chairman nang iman EM nang iman MC nang iman tu nang iki de ne tu boro kan STP lo kolam nali STP nai kolam ali boro tu Karbiang lo ko alo hodo ke Piniani ha suri thongket ta doma iman hala non tribal hala Bangladesh tumbang deputy chairman nang iman STH apa warna ke enjoy yun bangke piniar di BJP atau nang bona cingpoi henal itu seta piniar nang boro tumbang bangke STH bilong le itu na dum kan ini lasi piniar ni rarapan half truth kethan rarapan kapamang hu rarapan piniar ni tribal hiyang hutu na pacekam kenal itu pini dak itu national party BJP kan cenglo national party ka account ni itu APHLC kali lapen itu kebi ke cendong ha votaris mana yang tanai long le potang tanai sakuri paguri pilong le political rights ladhan pilong le punin tum APHLC tum kache dan ke kebi ke che pancho te nale tum dak BJP long do in long so akar le tum kupi pos ani na ko jo ne tum ha pinier ni ladak BJP long do ko bana iya ma pha ko mane sia ma pha ko mane BJP leader pha hala phanse tum ha hala tum ha sakuri pada nahi hala tum ha son EMC an pasu nahi punin tum ke pini protest de karte people on na ani na ko jo karte Pinier yang tanpen ke bang masih itu dapat political rights an itu hack nahi pun kan ini cok long liam namanya pota cancel nahi bahat masih kan ini kan BJP lo medokar itu mana lagi kan kopi positif ini BJP lo medokar itu mana ini kau itu lo sebutkan nilai itu protes lo sebutkan jadi kita cek pan otalis dak paragraph 2 sekarang tentang electoral roll separate electoral roll selam nahi pulo land rights itu selam nahi pulo Pinier ni KPK cek itu ang hope antara ciputu nahi na protes ahe BJP lo medokar binung sipini hanjo hanhai Nang kona education se kya lola. Komar se na dhana than pare lola. Kopia the sibini APHLC se na tu nangin koi lo. Lasi amuda la mangala hello face to face yung se debate na bolo tangte nang tu banga he. Ako face to face debate lo bolo na BJP tum so na tu nangin thiha ka ti grada longe. Nang tu constructive debate nang tu pini aninga tekela BJP tu. Destructive debate sa de. Kopina yung se answer lo lo nangin thiha ka ti. La hello na tu rata ko jipakla. Na sinon nang le panera jesulan BJP atau pulau BJP rapen Kongres atau pulau jai kata walang likeja pon non tribal atau voter list kan kami atau si okhel kogoi lorin joti kogoi tum ben si celang ro usi itu mana aku yang tidak
Akoi nang pilo. Non tribal atumhan brutalis kan thanan ji ke tumasar jai ka thare PSFC atumhale order nang pikali. Abang solam chip nang tum ning chibitu. Hala bang so jakong jai ka thar sar ke hai lo abela kan than je jakong. Ajakong ke do kumalo. BJP atumlo. Congress unta je BJP tuming tham thebe approve. Jai ka thar sar ke hai long do kok aja kong do kok yang kami itu dengan kutame setelah itu BJP atau people klaim aja kete nama tu masih sidul ke lah hello mante jadi non tribal dan brutalis kan yang kanan ne non tribal tu mana land pata kan yang kanan ne ini sida patrolong nang ne pualam bahan ke pulau tham kete ke mana tu masih sidul awareness kipi non tribal dan election patrolong nang po non tribal dan kutkam dan ujam nang po lah hello mana tu masih sidul ke Lasi nang itu masih sidul kalau ke karbiang long arah akan kira sidul kali lagi non tribal itu masih tua gitu. Lasi non ini nang itu mana karbi bagian non gitu sih sidul arlo. Deh sidul arlo ke ponchat nang paludun pula ke artikel 243 long si top dalo. Sedap pini labangso artikel 280 jonsi amendment protante artikel 243A long datang lagi dake lagi 243A non amendment ko dide na constitution long hala 125 amendment along do ye artikel 243A ke lagi panchayat gram sabha ma hala so gram sabha kama phalo protante itu englong asofan kali panchayat lagi plain area kama plain area non schedule area non tribal area hata hala tomo fana ke dake 6 schedule area tela bangso article 243A jong sinot implement delo protang tela ke itum han akan ho beima be dak to article 243A yung sinanda mo talaga gram sabha lang tela la tum nom dak la dak do amendment lo to tela ke 125th amendment la lo remodified na hi itu mi PHLC pen tum ke han kong la pen pini pen itum hunger strike la dak ikulong pa do tala hello je 125th amendment itum kau posarak ko phana le sitame la dak 60 dola ja ko ngaphala no long ma ke itum cheno de lasi la dak bangke la 125th amendment act should not be passed without modification po itum pukela hello modify nai alam age la dak ke kopi lo pulang te non na ri pulo 243 em sing itum thang ma de secular lo ke 9% la 9% ni polam ma de 243M langdam lo pulo tante la ke panchayat lam sik tok dam la pen ke 243M la ke hada ke 60 lo ha lo ke la ke apply on ek zada tok dak lo la si ri tum dak karbengong autonomous council mate la dak karbengong lo bangke la ke 60 lo area bena posi la dak bangke 243M ke la dak na apply on la ke ni la si la dak 243M long tok long theo part not to apply to certain areas Indian Constitution Article 243M of Dr. That 243M clause 1 of Dr. Nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 and the tribal areas referred to clause 2 of Article 244 Dr. Clause 2 of nothing in this part shall apply to subclause 8 the state of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. Subclause B the hills area in the state of Manipur, for which district council exists under any laws for the time being enforced. Lalu mana di? Apa nak kau perlu dah? Clause 3, nothing in this part. Di? Ladak perlu in this part relating to panchayat at the district level shall be applied to the hills area of the district of Darjeeling in the state of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Hills Council exists under any law for time being enforced. I guess subclause B long nothing in this part shall be construed to effect the functioning and power of the district Darjeeling Gorkha Hills Council constituted under such law. That's it top la mati ya. Lasi la 243M la ke that top law je la tribal areas. Di sexual habar aloan ba ke la ke that Assam long chakali Karbi long di Mahasam long chakali once itame hala Manipur long punon lapen kala Mizoram some parts of Mizoram lapen Gorkha Hills Darjeeling long antame la ke panchayat
raj ke lake panchayati system bang ke lake apply ni ada si top dah lasi lada karbeng lo panchayat tangka nanti pojene pe amat hala panchayat system na perlu cok perlu kante ini tum 6 idol sekapa buglo lagi late autonomous council lake 6 autonomous council lake panchayat system kan intuit piglan intuit piglan system non ke singing pen lo walti hala article 280 lapan article 243 MLC kai apply no karbeng lo kana perlu cok perlu kante hala panchayat system lagi sian no ke itu level autonomous saja ko ngala panchayat system plain district lo ke do panchayat system MLC autonomous council aja ko ke lake istigat ko lake pacing bar dah lagi langsung ke claim ini article copy lo 125th amendment bill lo lake kenangan langsung ke job ini kami claim do masih lah hai mang itu oppose lo langsung bang ke APHLC pengen itu malam tu my guess dan itu case tapi cedaran kau lagi kalang lasin non ini kita silam ulo BJP atum lapen BJP upelo non mangke RSS atum non belum 6 itu pini ke difusi RSS atum 6 level RSS pilo patumi ke dom mukar lo patumi di ke ha langsung prank hamren lo hala bangsu RSS atum 6 itu level RSS PP ke article 243A tame implement nangji posela 125 amendment long si bidun kok lo ende hala tum si 6 itu ke pa phukma APHLC tum si 6 itu ke pa phuklo hala tum si half truth ma itu tum si half truth lo hala tum ahok pet 6 long ke thang lo ma ahok pet tribal kaman kera 6 itu ke thang lo hala bangso lam ni tum chinni lasi non itu mi pudam nai ma ke BJP atum ke RSS atum ke Karbi Anglong Inglong asotum han development ke mantu neta tum matha thelu ahok jong si Karbi Anglong Inglong asotum han development ka matha lo protante article 275 chelang tum implement de chike ba article 244 se implement de chi khalas implement nahi pui alam tum si non bank ke Dispur Delhi that before the BJP side lo BJP government lo non jong si 125 amendment jong si Karbi Anglong MP Karbi Anglong CME implement atum doan jong si la article 244 jong si pa implement on thek pachun thek lo tang nang tum arpu pena sut eta chong ni tum thek le purat panan tum nari chirum eta chong jong si thek ser lo te nang tum hani tum nar chong ni tum APHLC party pe si tum chi opputi nang nelo ni tum ge atha article 244 chunelo Karbi Anglong to tum ser lo elo Jok elok lo tangin tum APHLC tum ga ke mang silam de lokente. Kenang tum claim hai bala mangsor rat ni thalo no. Ni tum nang pudah lo da pramanta. Tuliran rong ha ke hai panan le phone nong da pulo ga so. Je nang tum jong sila bangso sai 6 tum paragraph tu sub paragraph 7 ate when non tribal dan votaris pening tham elo butang tum APHLC tum election na thu dum del kuni. Tuliran rong ha ke hai pan phone nong da meni li pulo ke. Nang tum sedang nong doji, nang tum sedang arjoji. Sedang tum habang so komaram karjo ke RSS alam karjo porlo. RSS tum direction iklem porlo. Lasi labang so komane fan kelang ni penge 6 tul phalang nori. Itu masar kubom lo. Je coursing ki hana asar hala coursing ki ke hai pan city minister bari fan kelang ni join ni. Join torong pi ke hai bang MP bari ma ke hai bang. Ha State Election Commission fan nangge jakong itu deh. Nasi itu masar jai kathar sar han kelang nei pena jo 6 itu kita fokus sai bang nang tum da claim ri. Jai kathar sar ke non sing tang kring cholo. Tuliram ha ke hai non sing tang kring cholo. Mo sumar ke kopila ke sum hala pana mata tekang nai. Komane fan kelang nei komane nong the de popoma 6 ru ba ko phalang chu da. Hala bang nang tum claim ri lagi. La so pa ke nang tum tang hori lagi. La sopa terus nang tentang kang holo potang lagi mo isu lagi job dia lagi la bang so ning cipi nangi kasi pinang mereka for dolo deh ki jutsi alam jadi pini rara kan clear definition tiang tu mahalo lain itu out of topic na la bang seta me like very important it's very important ki jutsi alam no la non itu ngaching mai alam pen la 125th amendment da hola pangal hai article 280 article 275 article 244 la so alam la so topic na ka lecture ta hai nolong social media long kijung polisi alam rara tum isi kosong rara kacini gantung kaju gantung alam isi do je non ke damtang komane BJP alam ke klaim do rabarku de alam di social media long pilo kapan BJP tu mata non narong orang solam segi pom je
khot khot tia long jai kathara long le do jai kathara long le bang alang li muslim han jordan ba komanya ki bekeche han jordan walang si social media long background di la so lam ke tu masar jai kathara ho 2011 12 long ta la so allegation ke ban pen tu masar jai kathara already clarification chi pia lo so ta sitha pu hi non ta do dei ha so ta pia lo so ta ha ke ban lo ma si la ban ke muni tum teng ne ta hai lo non la so allegation wan ni lo acha jai kathar along le khot khoti long do lo jong si prabjit man pini pena bang jong si jai kathar komanya ki bi ke chia han long le jor de la bang so jai kathar ke jor along le hala ke jor bang bang photom ko pini allo achep do ko pini porta sota do jai kathar signature do ko dang te nang le tum radang no pekla no ni kui bang radang no pekla no jai kathar hala da khot khoti long le jor ma jor je ke dam tang iru apran already clarification chi pielo alam le ke jor kali pindani jai kathar long le chiri drop do hada di chiri drop do khot khoti lo jai kathar pindani da long le jor je na la bang so long le jor ma jai kathar long pindani la da documents do ya chiri kwan ma do lata miati pota di la hai official alon ta jai kathar long do la si press media tum kan cheng lo di karbiang lo press media tum kan cheng lo texture tu nang le tum van ra nang le tum jai kathar long la bang so proof na eno nang le tum jong si jai kathar jong si long le jor ve aja ke bi ke jehan jor ve lo tang te kupilo nang le tum ki pu dunia ka masih itu APHLC mun masalah na allegation pi ne kalang lo ni tum sin devi kante sita pi ni jai kathar long le jor long le la pen jai kathar long le jor ti na pen lo ni ke jut silang ki pu ye bang la lo BJP tu mana lang nama RSS tu nasi nili RSS kijut si RSS atau apa ni dikajikan tu bangke artikel 244A tu ka implement jima artikel 280 si ka implement rat fan thanda ho question rat undar juna ini non la non karbiang lo rat ke kipi kitita artikel 244 si kenang ji posian uktina pholong ka tabelu lasi BJP tu artikel 244 si kena ima artikel 20 si kena ima rat thanda ho lalu thanda ho nitung ke artikel 244 ke implement me itu ke 2 artikel 20 si implement ko rat thanda ho tapi kitut si isia question dolang CM tuliran longhang RSS ma BJP ma rat thanda ho lapen MLA bang kita RSS ma BJP ma thanda ho lapet MSC tunta RSS ma BJP ma thanda ho labang solam rat phan pamanghuri nang tum RSS claim no lapen BJP claim no labang solam rat phan thanda ho RSS ke lake political wing kali lage hala bang solam rat phan thanda ho RSS ke lake inglo aso hotur pini alam dak so tok so besidinge daklo lasi RSS ke lake karbiat ke inglo akhe hotur bage katu ge sini lasi CM tuliran ohang kan ni RSS kali tami thamloi MLA bang pitum kan itu RSS kali puji tham dagot labang so non karbiang long labang so 6 kilometers kipi ke lak RSS kipi lasi ni kitut si kado ina churo lo pini RSS ma BJP ma labang sorang rat tumhan pamanghuri na mangge RSS la kaprek lang BJP da kaprek lang masih rat hat pamanghuri masih non ke bang ji pini nitum labang so hunger strike nitum han permission nanti pe man nitum han upward olong pe nitum pini aban nitum la pini yang si mangge anak baji sirket pen baji tian nitum withdraw aku puthot penang cuma si permission ang pitu pini permission dari nitum dolo masih kemana itu hand ke dam ke tok tamat permission long ledak masih hand kita lemani bang dawar na bajam dolo masih pena makin itu hunger strike dapo kadan itu घंटा क्रेनी हम बात itu untuk kok hai kalau support itu cuci junjeji lasil itu kalau support da koman masih doi mak koman si kosong si kecelari mak pina yang tong kek lokpo masih BJP RSS tum ke lake karbiar rat fan ke pamanghu napen artikel 280 si nangji 244 ke nang ne ko latung penan pamanghu lo
artikel 2 cek si artikel tweet dia fanselang pun non RD picu kasi pina web tokso ke itu pajud nan kasi kado na choro lo lamang so tokso ke lang adon tum an hantat nili tum hin perang kena choro lo alasi BJP RSS tum abangso a sexual awareness tipi ke lake hal tuhan kera aja fansi sexual lam ke than jenis dah hal bang kicie tum ta sexual kopi mage tok bang si tek chok chok na तो सिपिने में टॉक्सो के तो लाले चेतना कदो एना पोर के ओपन पिल तुमा TSLC जनरल सेक्रेटरी है बंदा छोरो लो असिलाम लाम थाम नसिले रे चेक लो कर दो